بله دم باش. بله مامۆستا ez dixwazim naskim îro roja zimanê Kurdî ye. Ev roj çawa hatiye destnîşankirin ji bo zimanê Kurdî, yanî mîjûwa wê çi ye? Kî daniye vê rojê ji bo roja cîhanî ya zimanê Kurdî? بله وەکو دیارە li hevdê meha 11 sala 1999 de UNESCO roja 21 Şubatê wek roja zimanê zikmakî li cîhanê bela kir û binav kir. Sebaretî me Kurdan ev kesên ku em bi Kurdiya Latînî dinivîsînin me jî sala 2006 de me wek roja weşandina kovara hawarê berî heştê û sê salan ve ew kovara Bomîr Celadet Bedirxan li Şamê derdixist di 15 gulana 1932 de wek roja zimanê Kurdî me binav kir. Zimanê Kurdî yê bi Latînî tên nivîsandin. Her du şêwezarên Kurmancî û Soranî her du wê kovarê de dihatin belakirin bi tîpê Latîn. بله بله يعني اف روج جبو زمانê Kurdî her wiha yê bi Latînî jî tên nivîsandin. Nivîsandina Latîniyan jî nivîsandina Soranî jî. Hewar gava hewar berî heştê û sê sala derket her du şêwezaran bû û her du şêwezar jî bi elfebeya Latînî tê dihatin nivîsandin. بله berî ev biryara derkeve a UNESCO proja zimanê zikmakî جادی محر سال 15 گلانه وک روجا و شانا کوبارا هواری ما آهنگ چید کرن و ممیر جلالت بدرخان و کوبارا هواری ما ببیر دادی. بله سالا 2006 ده ام لقامش لو جارد ازو ما مستدرویش و انستوتیا کردی اسطنبول بریز سامیتان زانا فارقینی و کوملان نویسکارین کرد ای آمدی جی وک روجا زمان کردی ما بناکر. وهر سال بسال همجي كردين ما ينجو بنابريه دل اوروبا جانا قدر باسك نخاسم الى السويد وهر سال ابروج روجا بازدي غلاني روجا وشانا كبارا حوالي بيتر كرد وك روجا زماني كردي بيدغر جبرغو ابروج روجا بيروزه لجم كردا روجا جميل جلالت بدرخان تید اب گوتنین گلکی بالکش لدور زمانی کردی گوتنه دما دبیجه حجی ام کرد مزمان کی دلال هیا و ام بید آخرن قرآنی آمش بی زمانی پیوه بچه زمانی نزانه بتنه دبید امهینی خندرو نبیساندنا زمانی خدبن ایرو هنبونا خندرو نبیساندنا زمانی مادر جبو هر ملتی کی نتنه وظیفه که شخصیه لوظيفة كمدية حكي بي وظيفة رعنبنا وظيفة خواها ملي بيك بنانينا بكيري ملتي خواه نهاتنا بله مامۆستا بحسبينا بيت بكيري وي ملتي بيت بله مامۆستا تو لêkolînerî jî rewşa xelkê ji aliyê zimanê Kurdî ve zimanê wan yê Kurdî berê şoreşê wiha di wextê niha de derîna te de çi guhertin li ser hatiye bêhtir pêş ketiye yan jî paş deketiye صد مخابن سفارتي ما كردي روجابا اگر خبات وبزابا رخصتنين ما يم روجابا دبر ما في روايه قال كردبا بيغماني صدي صد زماني كردي بالليا بيشين ديا صد مخابن وهدانا بارديه مطاروجا ايرو زماني كردي كلك قلسو لاوازا جهه داغيه ودواري براتيك ده زماني كردي جموان بالليا داوني ديا برانيا نویسین پارتیه ما به زمان عربینا برانیا اخافتنا وام به زمان عربی هاتیا خملاندن از نباورم دو بر پرسیانی رخصترین ما باش به زمان کردی زانن بخوینن و بنویسینن بخابم و کردواری رخصترین ما کردی روج آوا و یا به زمان عربی بله مامۆستا Konê Reş nivîskar û lêkolîner ji qamişloyê Tirgel mabûyî gelek spas.